kalendáre aktivnosťoch Opštinskej organizácii Červeného krížu včera u Bačíncoch otримана akcia dobrozečných davateľov krevi. Na akciju do Bačíncoch odvolalo še 34 dobrozečni davatelje i zo sušednih Kukujevcov i Gibarcu i nazberano za špitalj u Srimskej Mitrovici 28 jedinki krevi. To inčak ostatnja akcija u Bačíncoch u tim roku. Dneška popoladnju u Bačíncoch počal dvodňový memoriálny turnir u fotbalu Vlada Ilić-Vlaca. OFK Bikić bavil so s Hajdúkom zo Zvišničeva a OFK Bačínci so Sinđelićom zo z Gibarcu. Turnir še zakončuje na jutre so s dodzeľovanjom nagradi pobitnikovi za 2015. rok. A dneška u Šidze fotbalere Radničkoho zo Šidu odbavili prijateljske zmaganje so s hostami zo Srimskih Lazoch a sloga u Erdeviku zo Zmačvu zo z Bogatiču.